Igicamunsi cyiza nshuti bakunzi badukurikira umunsi ku munsi, iyi ni Wadrens TV, nshuti yanjye, kugira ngo ubone amakuru meza kandi aryoheye amatwi kandi y'ukuri atarimo ibinyoma, kurikira Wadrens TV, banza ukore subscribe, ubundi wibuke gukora like, share ndetse n'amakomenti. Rwose rero reka nkubwize ukuri ko uyu munsi amakuru nkuzaniye n'amakuru y'imamo kandi rwose avuga ukuri. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Makadami, n'ahandi ushobora gukora amakuru usibye kuri Wadrens TV. Muri Uganda ibintu bimeze nabi cyane, aho Museveni bishobora kuvuga ko byakomeje kuvuga ko ari ugiye gutsinda amatora, nyamara abaganda benshi cyane batari kwemeranwa n'ibyo bikoreye. Nyamara komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yo ikaba iri gutangaza umukandida uri imbere nka Museveni, ariko abitoreye bo ntabwo bari kwemera ko Museveni ari we watowe ku buryo yakegukana umwanya wa mbere nk'umuntu wongeye gutsindira kuyobora igihugu cya Uganda. Mu makuru hakomeje kuvugwa umugabo bita Byabakama Simeo Mugenyi, akaba ari umuyobozi mukuru wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu gihugu cya Uganda, aho umuntu bita Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine akomeje kumushinja ko yatangaje ibitari byo. We ari gutangaza ibyavuye mu matora nk'umuyobozi ushinzwe komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora, ariko ntabwo Robert Kyagulanyi ndetse n'abamuri inyuma cyangwa se n'abamufana bari kwemera ko ibyo uyu mugabo Byabakama ari gutangaza bishobora kuba ari byo. Mr Byabakama rero mu gitondo cy'uyu munsi kuwa gatanu tariki ya 15 yatangaje ko amajwi ubwo akomeje kugenda barurwa hirya no hino, biri kugaragara ko Museveni ari we uri imbere y'abandi bakandida bose, ariko Robert Kyagulanyi akaza ku mwanya wa kabiri. Amajwi yaje kubarurwa uyu munsi, nyamara nyuma y'uko abarurwa uno munsi, mbere yaho amajwi yaje kubarurwa ku karubanda, ariko ngo bikorwa ari nk'urwiyerutso rwo kugira ngo bereke itangazamakuru ko icyemezo cyangwa se icyifuzo cy'abadavuga rumwe na Museveni cyangwa se cy'abashyigikiye Robert Kyagulanyi cyaje kubahirizwa. Ariko ngo ibi byo kubarura amajwi ku karubanda ku buryo n'umunyamakuru yabashaga kuba yakamera ngo yerekane ukuri nyako, bikaba byakozwe akanya gato cyane katageze no mu isaha, ariko andi majwi yose akaba yabaruriwe mu byumba by'ibanga cyangwa se mu byumba by'amatora. Rero Bobi Wine akaba yavuze ko rwose we ndetse nubwo ashobora kuba yatsindwa, ariko ngo azavuga indahiro cyangwa se azavuga ijambo nk'umukuru cyangwa se nk'uwatsinze amatora ya Uganda, akazavuga ijambo nk'umukuru w'igihugu, kuko ngo we afite icyizere cyo kuba yatsinze amatora ya Uganda nka perezida 100%. Rero tubabwiye mu byagiye bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye birimo Daily Monitor ndetse n'ibindi binyamakuru byinshi cyane bikorera muri Uganda, byatangaje yuko k'uyu munsi wa 15 mu gitondo cyo kuwa gatanu ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere, byagaragaye ko abantu 23 aribo bamaze kubarurwa amajwi yabo hirya no hino mu gihugu, ari byo bingana n'amajwi ya Museveni angana na 1,536,000 n'amajwi 205, ubwo akaba angana na 65% mu gihe Bobi Wine we ngo afite amajwi angana n'ibihumbi 647,146, bingana na 27%. Nyamara ngo hari amajwi atarabarurwa hirya no hino mu gihugu, aho bivugwa ko byahoze bivugwa yuko ko mu gace ka Makingiye Bobi Wine yari afite amajwi 278, mu gihe Museveni we yari afite
amajwi 138. byumvikane ko umuntu bita Bobi Wine yarakubye Museveni inshuro hafi zingana nk'ebyiri. Naho mu gace ka Jinja kakaba ari agace kakunze kuba kabarizwamo abantu benshi cyane b'imbaga zigiye zitandukanye ndetse n'abiganje muri guverinoma. Byagaragaye ko Museveni yari afite amajwi 31,573, mu gihe Bobi Wine yari afite amajwi 78,481. aha naho birumvikana ko Bobi Wine yarakubye kabiri hafi n'igice umuntu bita Museveni. Mu gihe mu gace ka Arua Bobi Wine yari afite amajwi 106,246, mu gihe Museveni yari afite 24,000 gusa n'amajwi 543. aha ngaho birumvikana ko Bobi Wine yaramukubye inshuro eshatu zose. Reka tujye mu bice, aha twavugaga mu bice bigiye bitandukanye, ariko reka tujye mu bice byo mu burasirazuba bwa Uganda. Mu burasirazuba bwa Uganda ho amajwi yabaruwe, ariko umuntu atakwizera neza kuko yabaruwe n'abari ku ruhande rwa Bobi Wine, kuko aya ni amajwi yatangajwe n'abatavuga rumwe na Museveni. Bavuze ko muri East cyangwa se mu gace k'uburasirazuba bwa Uganda Bobi Wine yari afite amajwi 57%, mu gihe Museveni yari afite amajwi 31%, mu gihe abandi basigaye bari bafite 12%. naho muri mu burengerazuba bwa Uganda Bobi Wine akaba afite amajwi 83, apana mbabarire, mu gace k'uburengerazuba bwa Uganda Bobi Wine yari afite amajwi 33%, mu gihe Museveni afite 62%, abandi basigaye bafite 5%. mu gice cy'amajyaruguru ya Uganda Bobi Wine afite amajwi 68, mu gihe Museveni afite amajwi 17%, abandi basigaye bafite 15%. naho muri Uganda yo hagati cyangwa Central Uganda Bobi Wine afite amajwi 84%, mu gihe Museveni afite 11%. abandi bo basigaye bo nta n'umwe ugeze kuba yagira ijwi n'iri na rimwe. Gusa ikindi twavuga kuri aya makuru nuko ibi byo bisa nk'ibyatangajwe n'abatavuga rumwe na Museveni, ariko bivugwa ko babyibone neza kuko bakurikiranaga hafi cyangwa se bakurikiranaga isaha ku isaha uko ibarura ry'amajwi riri kugenda, bityo bakaba bavuga ko ibyo bavuga ari ukuri. Mbese ushobora kwibaza uti ese koko Museveni yaba agiye kongera kuba perezida wa Uganda nyamara atigeze atsinda amatora? Cyangwa se ushobora kwibaza uti ese koko umuntu bita Robert Kyagulanyi Bobi Wine koko niwe watsinze amatora? Ese bibaye byagenze gutya hazacura iki muri Uganda, dore ko abaturage bamwe na bamwe bafite ubwoba, abiganjemo abo mu zabukuru cyangwa se abiganjemo b'imiryango yubatse, bafite ubwoba yuko Robert Kyagulanyi nataza kuba perezida wa Uganda ko urubyiruko cyangwa se abiganje mu myaka y'ingimbi, myaka y'abangavu bashobora kuza kongera kwarara mu muhanda bakora imyigaragambyo kuko Robert Kyagulanyi atatsinze. Urubwoba rero bwinshi cyane bufitwe n'Abaganda ko batazi kiza gucura nyuma y'uko Museveni yongeye gutangazwa nka perezida wa Uganda ugiye kuyobora manda ya 6. Ibi ntabwo byoroshye rero, dore ko bamwe mu banya-Uganda bamaze gukora ama hashtag kuri social media bavuga ati remove dictator cyangwa se ngo mukureho umunyagitugu, mu gihe abandi banya-Uganda ariko batuye mu bihugu byo mu Burayi na Amerika bo bari gukoresha hashtag ivuga ngo remove an old man cyangwa se mukureho umugabo ushaje, turamurambiwe rwose. Rero ibi ni ibintu umuntu ataza kumenya icyo biza gucura, dore yuko ngo isaha cyangwa se reka rero tube dusoreje aha ngaha. nagira ngo mbabwire ko
tuzakomeza kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye uko tubagize amakuru yihuse kandi y'ukuri. Ijya mbashimire mukomeze mugire ibihe byiza turabakunda cyane.